नाताळ हो जेजू ख्रिस्ताची जल्म काणी आणि सांगलेली मूल्य याद करपाचो वर्सुकी उत्सव। दिवचलचे अवर लेडी ऑफ ग्रेस इगर्जेचे आकर्षण म्हळ्यार गोठो। हो देखावो पळोवपाक वर्सान वर्स लोक गर्दी करतात। नातला म्हळ्यार शांती आणि एकचाराची परब अशें चर्चीचे फादर सुकुरू रिबेलोन सांगले। दिवचलचे अवर लेडी ऑफ ग्रेस इगर्जेन नातलाच्या निमतान मास जाता। दिवचलचेच न्हय तर दिवचले भायले भाविक मोठे संख्येन दर्शन घेवपाक येतात। ही चर्च लायटी माळो आणि स्टार्स लावन सजयल्या। वाठारांत धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातात। चर्ची भायर केल्लो गोठो दिवचलचे आकर्षण जावन रावला। पळयात काय भक्तिमय खीण। सोमिया जेजूची जल्माची परब आमी समजता आणि जेजू परत शांतीचो कुवर जावन आसा आनीक हो जेजू हे आमकां सगल्यांक शांती घेवन आयिल्लो आसा। आनी कितें भाशेन आमी पळयता आमच्या जिवितांत आयज शांती बिगडलेली आसा आनी जे सुवातेर जेजू जल्मल्लो बेथलेहेम शारांत थंयसरूय शांती झूज पेटलेली आसा, शांती बिगडलेली आसा। तो केरी भाशेन जेजू जी आमकां शांती घेवन आसा जेजू पासून जेजू लागीं मागुया की आमच्या संवसाराचेर आनी तशेंच थंयसर झूज पेटलेले आसा थंयसर आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत ही शांती आमकां दी म्हूण आनीक आमी ही जेजूची शांती घेवन ही जेजूची शांती दुसऱ्यांक दिवंक हे शांतीचे दूत जावंक आमी वावरूंक ही परब आमकां सगल्यांक आदाराची जावं। शिवोले नातलांची परब बरीच नेटान मनयतात। पावला पावला लोकांनी बाळ जेजूच्या जल्माचे देखावे केल्यात। लोकांची ही उमेद आणि जेजू वयली उपाट भक्तीचे हे काय ऑनलायन देखावे। पळयात पुराय बातमी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, संदीप कामुलकार, गौतमी गावकार आणि शिवानी सांगेलकार।